Nawe muunjia Reverend Jonathan Musimi wa kanisa ya Methodist Ntere cha Marimanti nethiritwe akiuria aciari gwika ana bao methone nikenda kubebania na mitugo itiagirite amwe na kinya unyui bwa nchobi akiuga ana baba ingi bethairwa bakiura kagita karia bari baba nini. Reverend Musimi ora Reverend wa saketi ya Marimanti kanisani ya Methodist ora kiaria theretie ana mono murika oyo mwithe bakura bere nontu bakunywa nchobi na ndawa chingitia mbogita ituonete burana betu baukara antu mara maingi bamwe bathungirite nchobini mikarire yao yathuka kinya bathukuma na kanyamuka kanini bakuthukuma na kona bonda na intobira bingi bantu kabatethia barithi bakanywira nchobini nkwenda kubaririkania ndeni ya kirikaniro kitheru ebuku ria Juno 23 niturutanite bwega gatwira muntu ura wire magiria mantu ni makunywa nchobi na kuruthaga mantu mara matagirite na kumama muthao muthiani akariga na wikira mathango. Reverend akiruta mbito kirimbe ombithia baende gutigira muntu na kuibebaniria na mbuto irayomba kumurutana kana nkuruki kwigwa bena mutugo uyu wa gutumira ndawa ino cia mbogita na antu babetu banini bakwenda mbeca imbingi muno na njira imbuthu sana lakini mbwira gutie njira imbuthu cia kuona into tiga gutigana na mantu mara mathuku uka make reservations uka save into biaku no kaumira na biga utethia kutura na gukiria uturo bwaku. I also want to advise our youth to menyere ni muno na company ritari mbega company cia nchobi company cia kurutha mantu mara mathuku mantura kenda tumba ukara bwega nundu tukarutha ugu kona mugongo wetu garuka na ugicenjia na mugongo uteja ngai na ungai na churirikana na chutharima ana betu bukatharimo kugo bukarutha mantu mara mega na bukenda ngai na butigane na meya muno mara mebure ni makunywa nchobi bukara mitaro na kurutha mantu mara mangi nundu yo twirigirite in the coming generation. Ikagitani waku kinyoretie mbeu mbithia bagutigira muntu na kuruta ngugi irayo na maumithio na batiri kurera Biblia yugaga onie mwana waku njira ari umunini na atikariganirwo icio wana kinyo kona ta kuriganirwo icio nyuma kagita kamoga gakinya nuntu ukathikire kinya kuruba keno muntu akiuga indega gwa chuchu akimbira indega gwa bagu akimbira kogwa aciari twina responsibility kinya tiugo ya kwirana betu na bumenye bora muciari aruthaga netha gwakirutana mwana ikinya indirectly kugura kurutha mantu makuri muciari umenyere muno nuntu ibu mwana waku agakobia na mutharata wa antu atia ni ari mbere mwana waku agakobia na uguruke itembere na kuraitha mantu ta muthinjiri na inkuona ana betu bakwenda mbia ende batikwenda mbecha batikwenda kuruta ngwe kenda bona mbia no ririkana ngai no atharima ngwe cia njara cietu ana betu bana mbecha raisi cia thimu cia kumbeti na kurutha mantu mara mangi ndeto inu utie into kia raisi ndeni anthiguru ana betu nkugoromba burute ngugi kenda bona ithithino rienu iro bugatura kurira na ironga ya tharimaga nkiripotera Uru TV kuma Ntere cia Tharaka Beto wa Paul Ogwo Kabithe.